waretse tukagenda tudakererwa ubukwe bwawe. Ndagenda ntajyanye ururabo rwo mugenye umva ko mba najyanye bikize. Byankozeho kwezera wa munyarusange kazi. Debe bintu wankoreye. Ubu ngubu nayimukiye ubukwe bwange bugiye gufa. Ariko se uwo mugore niba ari umunyarusange urumva bihuriye kuko n'ururabo rwawe ko. Ibi bintu bwo turabigenza gute? Niwe. Madame meza bite? Indabyo ziri he? Nazizanya ariko kuri duwane barazifashe ngo nta mahera narishe ngo numbaze ngo ibintu ntujuje sitabizi n'ukuri. Ese nago wishyura se? Nago wishyura imisoro? Kuri harje ntacyo bintwaye n'ukuri nari kuriha. Mugabo ku munsi biba byahindutse. Ejo ngo giriki ngo hirya ejo giriki nanje mfise umutahe muto ndi umucuruzi muto. Biranduhisha. None se ko nakwishyura amafaranga menshi cyane nkorera indabyo kuki utawishyura? Imana ndazibona hariya wishyure nukuri kw'Imana ndabizi ko naguhemukiye mugabo ivyo bintu je nukuri byongora no hava nsanga abana bamfiriye mu ntoki. Madame ndamwumva mva nkubwira mba madame ese ubundi niba koko muri abacuruzi batoya kuki mudashobora kwishyira hamwe ngo mukorere hamwe nk'amatsinda ko ari byo byaborohera? Niba mufite igishoro gito kujya ko makoperative mugakorera hamwe nk'amatsinda ntabwo byaborohera? Nibyo biza yego ico cyumviro ni tujya mu bukwe bwawe tudakerera. none se nagenda mu bukwe ntazanye indabyo pare umva indabo turazishaka aho turanyura. Zishaka Akose baba hari ibihuru turanyura twazishaka mu bihuru kandi zishobora kuba ari indabo z'umwimerere. Ariko pari pare bino byawe mu modoka tunari uruganda rwiza abantu b'Imana. Madame arakoze cyane. Yego murakoze kumbabarira. Sawa nta kibazo madame. Sawa.